Hai semua, saya Roy ya. So, video hari ini saya nak sharing sikit dengan korang semua lah. Kalau you orang ada apply loan dekat TikTok ke Facebook ke mana-mana lah, dokumen sudah submit bagi diorang. Lepas tu diorang pun sudah ambil you punya dokumen apa semua. Dia ada minta you buat bayaran, minta you bayar ni, bayar tu, bayar lawyer fee apa semua. Itu semua tipu punya lah. Sebab kalau you betul-betul buat pinjaman dengan credit community yang boleh sebenarnya kan, kami takkan minta you bayar deposit apa semua. Tak perlu bayar duit lawyer ke apa semua. Memang tak perlu bayar punya. You just submit you punya dokumen, kami admin sudah filter, tak ada masalah, boleh lulus loan, dan admin akan buat appointment jumpa customer punya lah, ataupun customer datang office kami bincang. So kalau minta bayar, itu semua tipu punya lah, tak payah fikir dah, tak ada chance sudah itu. Terus tutup dia punya phone saja ya. Kalau nak tahu details apa macam nak apply loan, boleh cuba WhatsApp TikTok kami atau tekan link bio lah. Okay, thank you, bye.